bafowethu uyabona bafowethu ngicela ukudlulela ku number 6 ngoba ngibona sengazuthi baniphazamisa ungamnaki la phone ungamnaki la phone ungamnaki wathi vele lo besifake ibhano isenza ngohlobo senze ngohlobo sizofona number 6 guys niyaniphoqa manje ndifuna senze lento sasenze Cape Town kwalanga abantu bakwethu ndifuna senze yona ndifuna angavideoizeli mahala nini umfaka number 6 makadala number 6 makadala ungesele volume lapho ithini ngisaconnectanga yabona abantwana wethu andifuni ukuthi ningabi na energy ngohlobo ndifuna sibenze lento sasenze Cape Town ndifuna babone ukuthi masikwalanga senza ntoni ake nithi nje kaloku umfondini siyanithetha ngohlobo kaloku umfondini thathi lonto mna We are disappointed. Don't call me just because I'm busy now. Man for ipayone iya kuconnecta yonkosi yamo yini Jesus my Lord. Hayi ke wathi uyibambona ngophondo bayafona la. Banifona labaniphasamile. Abantu abantu abayithanda into enhle. Awushayisa. Awu yini bani? Imani. Phasa. Moshayisa. Akanithi MJ. Dali ngoma thithi. Yeah. This is what Hey. Ubani nathanda ukuniphazamisa. Bayafona